izitanga impano uko ishaka. Impano ni igikoresho cy'ubuntu Imana iziguha kugira ngo gifashe abandi gusa. Ntabwo gifite ku nyungu zawe, ku nyungu za rubanda benshi. Nimba warahawe kuririmba mwumvishe tugusoma muri za ministere, habe niziga twasomye nti kurimwe, uzigituma kutarimwe. Kuririmba si impano y'umwuka. Ndazaga kubisobanura neza mutababara. Kuririmba impano zibamwo kubiri. Hariho talent, impano karemana abantu bavukana. Kuririmba rero kuba mu mpano umuntu avukana. Yakizwa agakizana nayo. Yanebwa akazaririmba nkaba Kofi, nkaba Defao, nkaba Papa Wemba, nkaba Kamiliyoni. Bene ibyo bintu. Ese kure barakedube bageza buzuzwa oya ye nukuri. Nk'indirimbo ziwabo gusa. Ariko iyo ukijijwe izizaga hano igafasha aba bantu bose. Nico gituma hari abatayishizemo. Umucuranzi ntiyotengwa. Keretse yaguye mucaha. Ariko ndibo mutenga ngo yavuze kuko umucuranzi ntazavuga. Agomba gucuranga gusa. Yagaye umushahara kamasoka akaja handi hari faranga nyinshi. Biremewe. Kwaraga ngo nicyaha kuja gushaka ifaranga. Hoyaye hiriya simpano y'umwuka we. Nakaryo data yamuhaye. Hinya. Nugaye ifaranga hano uzoje murindi kanisa rimwe ifaranga nyinshi. Ariko tukavuge. Tukabumbura kanwa ngo umucuranzi baravuze ngo nawo ngo yagize ikintu yavuze mu ikanisa. Ndababujije. Abaririmbyi muze muririmba gusa, abacuranzi bacurange. Abaza babyine mubyine gusa. Ese bitwaye iki? Abakoropa uzokorope Kristo agaruke. Abadiyakoni uzaba umudiyakoni, Kristo aguhamagara umudiyakoni. Kuko nyuma y'ibi byose dukorera ahantu dutegereje ingororano kuma. Umva ikinyamurenge mu mufashe kubera ko mwoza kunsobanurira mwonyitondesha kandi uyu mugoroba ko ndifuza kwihuta. Kubera ko sindi bwigishe. Ndareza ibintu byinshi biri hamwe tubisangire kubera ko ari igitaramo. Nta omeritike ihari muri uyu mugoroba. Bakeneye kwiga bazabyige mu masomo. Ariko uyu munsi turasangira amavokabulere meza yo mu ijambo ry'Imana adufashe twese. Ibintu bitandukanye kandi byiza byo mu Mana. Turashima Imana ko tusubiye gutarama hano kandi twarahataramye na gatatu none kandi turahataramye. Ibyo twaganiriye wa munsi ku wa gatatu. Turama dukora revision twihuta. Amazina nitwa Rwakabuba Faustin, Imbarara muri Uganda. Niho dutuye mu gihugu cy'u Uganda hari Imbarara. Niho dusuhukiye. Naho kuhaturaho namwe hano ndi mutuye ni nkuko. Naho niho turindiye ko Kristo azagaruka cyangwa gatinda. Yatinda cyane tukarwasubira muri Kongo akazodusangayo cyangwa akadusanga handi tuzoba tugeze bitewe n'imihindagurikire y'isi. Niho turi mba mu itorero bita New Lehi rikorera aho ngaho Imbarara. Ngira ngo mwene data arahazi n'uw'Imbarara. Mungu akubariki sana. Naho ngaho niho dukorera umurimo w'Imana. Dufite umuryango w'abana 7 n'abakwe 2 n'abuzukuru 2. Ibyo byose turabikesha Imana. Nta karyo si ubwenge nta buhanga ibyo bisaba. Ni ibintu Imana izigabira umuntu ikurikije uko ushaka. Amen. Ibyo rero turabishima Imana. Imana ihimbazwe. Reka twibukiranye ibyo twavuganye ku wa gatatu. Hano twasize tuhise twahise guteba ishiro. Twavuze amakuru y'ibitaramo. Twari tuvuze ijambo rivuga ngo tugume ku gicaniro. Hari ijambo twasomye muri Yesaya 62 riravuga ngo abantu bibutse Uwiteka ntimugatuze, ntimukamuhwemere ku manywa na nijoro kugeza ubwo azahindura muri Yerusalemu hagahinduka amashimwe. Ijambo riba mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere
n'umuhereye ku murongo wa mbere. Yesu ategekesha umwuka abigishwa arababwira ngo murindire i Yerusalemu kugeza ubwo muzambikwa imbaraga. Twari tubihereye kuri ibyo turavuga ngo abantu bagomba gutinda cyane mu gicaniro, abantu bagomba gutarama cyane. Twirefera ku batubanjirije, twavuze Aburahamu. Imana yamuhamagaye mu 2016 mbere ya Kristo afite imyaka 75. Ava mu gihugu cy'iwabo cyitwaga Uru y'icyo gihe aricyo Iraq, Baghdad ya none. Imana imwerekeza muri Palestina mu gihugu atarazi. Ahageze aja ku musozi witwa Moriya, ahashinga igicaniro, atarama imyaka 100. Aburahamu yapfuye afite imyaka 175 ataramiye Imana ku musozi wa Moriya. Bwana Yesu asifiwe. Dusanga n'iby'ingirakamaro abantu kuba ku gicaniro. Tuvuga mu gihe cya Mose ataramana n'Imana kuri Sinai no ku musozi, uriya musozi niwo yatinzeho cyane ku buryo igihe kimwe yageze azamuka akamara ukwezi n'iminsi 10 ari mu gitaramo hayaganira n'Imana, bakavugana ku manywa na nijoro kugeza imyaka 40 yo mu butayu irangira. Bageze mu gihugu barwanye imyaka 6. Yoshua afata igihugu, amaze gufata igihugu ashira kapitali ahantu bita Shiro. Sicyo twakuriyeho ahaba. Bwana Yesu asifiwe. Amaze kugera Shiro ahashira ibirindiro bikomeye. Nyuma yiwe amaze gupfa igihe cy'abacamanza, abariho bashira igitaramo n'amateraniro yose bayimurira Shiro. Mu gihe twavuze ca Samweli ataravuka nyina Hana na se Elukana, iravuga ngo bavaga iwabo iyo bari batuye buri gihe bakazamuka bakaja Shiro, bakaja ku gicaniro, bakaja gutambira Uwiteka. Dusanga Hana yahasengeye amasengesho 2. Ese ko muribuka? Hana yasenze isengesho rya mbere ribwira Imana ngo Mana, Penina arangoye, uzampa umwana wo guhima Penina, nanje mbona umwana uzohangana n'aba Penina. Asenga imyaka myinshi, Imana iramwihorera. Ariko umunsi umwe yitegereza mu rusengero abona ibintu byarangiritse, abona bene ere amakosa bari mu gukorera mu rusengero. Aravuga ngo wompa umwana njyewe akava mu nda yanjye, no mugutangira akaza gukosora ibi bintu bimeze gutya. Imana imwumva n'uwo munsi. Bibiliya iravuga ngo ere abona uwo mugore aramubaza ngo se uzusinde uzunywa inzoga? Hana yaravuze ngo subusinzi n'agahinda mfite. Imana yumva isengesho rya Hana ritarimo amarangamutima, ritarimo guhangana, ritarimo ryari isengesho neza rihuje n'Imana, icyifuzo ifite kuri Isiraheli. Ese ko ntasomo rivuye aho? Muko murumva amasengesho abantu bamwe baza basenga ngo uzompa imodoka kubera ko nawe ayifite, ntayizoguha. Bazareka kubabeshya ngo bagume babashusha hanze. Hanze amasengesho aha. Ariko umunsi uzogira icyifuzo kigakora ku mutima w'Imana, Mungu atakujibu. Kubera ko Imana irengera inyungu zayo cyane kurusha izacu. Timuruzi nkuko iba yisha abantu, mungiza ngo ni ikindi cyabaye, ni inyungu zayo gusa. Kuko twe yaduhombeje, yadukoreye, yatumaze. Ukundi twahombye. Twese uguhomba twashize. Ariko hashimwe Imana ko inyungu zayo zigezweho. Kandi inyungu zayo nizo nkuru. Bwana Yesu asifiwe. Nuko Imana yashubije Ana, ariko batazi amakuru neza bazamavuga ngo Imana imuha umwana ngo kubera ko Penina yamutesheje. No, yamuhaye Samweli, amutanga mu rusengero kuva acutse. Twaravuze ngo Samweli yarataramye Ishiro arinda apfa. Yimuye igicaniro igihe kimwe twavuze Dawidi yamuhungiyeho, akimanura ahantu bita Rama y'Inayote. Niho bataramye na Dawidi. Abari ko bahiga Dawidi, abasirikare ngo baze kumufata ngo bashike barafatwa. Twaravuze ngo abantu bazoza bafatwa. Ngira ngo mushobora no kuba muhaye mugenda mubibona. Umuntu ashobora guca hariya agafatwa kinjira, undagafatwa abantu bagatara. Bwana Yesu asifiwe sana. Bukeye Imana yaje kumuha abandi bana b'abahungu 3 n'abakobwa 2. Isubiza icyo yari yarasengeye mbere,
nuko iteka ryose bagiye guhangana n'abo bana ba mukeba we. Samweli ntiyigeze aba muri iyo ambutiyaje, yagumye ku rusengero kugeza apfuye ishiro. Abo bahungu batatu n'abo bakobwa babiri baragenda bakaza birirwa bikorerana n'aba Penina iminsi yose. Ibibazo by'iyo ngiyo nabyo birakemuka, ariko icyari ku mwanya wa mbere Bwana Yesu asifiwe. Iyo dufite ibyifuzo, igihe cyinshi Imana izi gupusa gusengera cya kindi ihayikunda ko ari cyo gikemuka. Noneho ugasanga nawe uraguma gusengera ibijyanye n'ibyo wifuza, ariko si byo. Igitaramo cyavuye aho rero, twavuze ko igihe cya Dawidi igitaramo cyagiye kuri Siyoni. Hahirwa bafite mu mitima yabo inzira zigira gute? Zerekeye Siyoni. Niho bari barashize umurwa mukuru, bashiraho timu yo kuramya no guhimbaza 24 iminsi yose kugeza Dawidi avuye ku ngoma. Hariho igitaramo kitaza kiburamwo n'umunsi umwe n'isaha imwe n'umwanya umwe. Ibyo byatumye Israeli igira imbaraga zikomeye. Kuri ya puissance ya Israeli izikura mu bwenge bwo kubaha Imana no kuramya Imana. Icyo Imana yari yarabwiye Abrahamu umunsi muhamagara mu 12 mu itangiriro, yaramubwiye ngo nzogeza izina ryawe, nzarizamura, nzagukomeza mu isi, nzagusumbisha amahanga yose yo mu isi. Iramubwira ngo nzaguha igihugu, nzaguha urubyaro, nzaguha umugisha. Haleluya. Mu gihe cya Yesu yataramye ahantu henshi, we yagendaga hirya no hino, ariko zanezezwa n'igitaramo yagiriye ahantu biti Kaisariya ya Filipo, avuye kuzura Lazaro. Ni muri icyo cyumweru yariko yitegura gupfa, kuko ubuzima bwa Yesu bugabuyemo ibice 4, guhera kuva ku 0 kugeza ku myaka 12. Yesu Kristo yari umwana nk'aba bandi bose w'intobabiziba, umeze nk'abandi. 12, 18 yari umwana ufasha mama wiwe imirimo yose yo mu rugo nk'abandi bana. 18, 30 yafashaga se, ariko se yaje gupfa mwaho hagati. Imyaka 3 gusa niyo ya ministeri. Iyo myaka yose 30 yari yo kwitegura umurimo. Imyaka 3 niyo yakozemo umurimo. Amaze kubatizwa na biriya byose murabizi. Hanyuma rero narimvuze ko igitaramo cyanejeje, igitaramo yakoreye ahantu biti Kaisariya ya Filipo, ahaye yitegura kuja kubambwa. Yajanye abigishwa kuja muri retraite, aja kubaganiriza no kubabwira ibintu byenda kumubaho. Yegamiye urutare rwari Kaisariya. Niho yabajije abigishwa ngo se abantu baza banyitande. Aho hantu bahakoreraga imirimo y'ibigirwamana bitandukanye, bahatambiraga. Nukuvuga ko hari imana nyinshi aho. Nicyo gituma yabaje ngo se njyewe hano hanze abantu baza bagira ngo ndinde, bamubwira birya byose. Petero avuga ikintu, Bwana asifiwe, aravuga ngo uri Kristo. Yesu aramubwira ngo si nyama n'amaraso ntiwo bimenye. Hari ikintu, hariho izindi mbaraga, hariho guhishurirwa kuvuye ku Mana. Aramubwira ngo icyo uvuze nico, ndi urutare. Yari ahishuriwe ico. Ni ukuvuga ngo yari yegamiye urutare. Petero aramubwira ngo uri Kristo. Ni ukuvuga ngo yandi magambo uri urutare. Ngo amara aramubwira ngo nawe ntukiri Simoni mwene Yona urubingo, nawe ubaye ibuye. Uri Petero. Petero bivuga ibuye. Kandi Bwana Yesu asifiwe, kuri urwo rutare uvuze nzubakaho itorero ryanje. Matayo 16, 17. Amarembo y'ikuzimu ntazarinyeganyeza. Yigeze kubivuga umuyobozi wa gahunda, habe nubwo bofunga amakanisa, ariko itorero rya Kristo tirizokingwa kugeza Yesu Kristo agarutse. Nyuma y'ubwo ryahuye n'intambara kugeza muri 312, bahaye bica abantu bavuga izina rya Kristo, ariko abakristo barakomeza bataramira Imana, baguma ku gicaniro kugeza uyu munsi. Haleluya. Nuko ibyo nibyo bitaramo twavuze. Tuvuga Pawulo bitaramo bike yakoze muri Korinto, amezi 18 kwa Akwira umugabo wa Pirisika. Yamaze amezi 18 mu nzima.
uko ntimutekereje ko uwo mugore yorambirwa cyangwa ka Paulo yaratunzwe n'amaboko ye. Iwe nakwira bageza badoda amahema bagasiga ifaranga zo guhaha Prisika agacumba. Kuko Prisika yaje kubakurikira muri Efeso. Paulo ataramayo amara imyaka 3. Yamaze imyaka 2 yigisha ishuri kwa Tirano, amara andi mezi 9 ataramye inzu n'umuryango. Yageza ntagusimba inzu. Mezo par mezo. Nimba ariko bivugika mu Gifaransa, Gifaransa gaco kigira ibintu byinshi. Akazava mu nzu akinjira mu yindi. Kugeza ubwo yahinduye Efeso yose amashimwe y'Imana. Asenya ibigirwamana bishamburiye birarangira. Ikigirwamana cya Artemi, se ni Artemi. Nibyo muze munyibutsa ibintu bimwe. Cyari cyarafashe umwanya ukomeye mu isi y'icogi. Paulo yasize abisenyaguye. Abantu bose bariyunga kwa Paulo. Bwana Yesu asifiwe sana. Arahava rero asubira i Yerusalemu, arafungwa, aje i Roma, ubuzima bwe burarangira. Twaravuze ngo tugume ku gicaniro, tutaramira Imana nk'abantu bategereje sebuja, tutitaye ku zindi changamoto ziraha. Tube ku gicaniro, tube ku gicaniro. Niyo makuru twaganiriye ubushize. Reka dusome mu rwandiko rw'Abikorinto, turebe ku makuru ya none. Imana ibaho umugisha cyane. Rwandiko Paulo yandikiye Abikorinto, rwandiko Paulo yandikiye Abikorinto, umuntu uzi gusoma ubangutse asome Korinto ba mbere igice cya 12 umurongo wa 8. Yes. Ibice 12 umurongo wa 8. Yego. Dusome mu izina rya Yesu. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka. Naho komeza. Undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya. Murongo wa 9. Undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera. Undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara. Murongo wa 10. Undi agaheshwa gukora ibitangaza. Undi agahabwa guhanura. Undi agahabwa kurobanura imyuka. Undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi. Undi agahabwa gusobanura indimi. Murongo wa 11. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo. Agabira umuntu wese uko ashaka. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuzamuri Imana icyubahiro. Haleluya. Naya magambo ntekereje kuva wa munsi twavuze ko tuzongera kuganira. Nifuje ko tuzaganira ku byerekeranye n'impano. Kubera ko muri iyi minsi impano zirimo zirakoreshwa mu buryo butameze neza ahantu henshi ndetse. Twavuze ngo uyu munsi turasangira amavokabulere menshi atandukanye. Ntimuza mubona abayumbe ko ari beza. Siko bimeze. Kigani gitaramo cyane cyitirirwa abayumbe. Babamwe ibice 5. Ibyo nje nagenzuye apana taho nabisomye muri Bibiliya. Ariko kubera iminsi maze muri uwo murimo nagiye ngenzura ibintu. Sangamwe igice kimwe n'abanyamasengesho nyine. Baribo. Harimo ikindi gice n'abavuga butumwa. Ariko bose bakabazingira hamwe bakitwa abayumbe. Sangamwe ibindi bice nka 3
harimo abadesertere. Se desertere kirumvikana. Abadesertere ni umuntu wari umusoda hanyuma akagitoroka adasezeye kuko si umudemobe ntibamuhaye ikibari cyo kugenda, agatorokana imbunda, agatorokana na uniform. Ese uwo muntu umuhuye womenya ko atari umusoda w'igihugu cyangwa wogira ngo niwe? Muri Kenya naho barahari, ndetse ingo nyinshi bazubitse, imiryango myinshi ifite ibibazo kubera abadeserteri. Nibo bahamagagwa kenshi ndetse hirya no hino, abantu bagatekereza ko bokemura ibibazo ariko bagatera byinshi birenze wari ufite. Uko kirumvikanye? Icyo ndakirangije nuko bimeze. Bacikanye imbunda na uniform, iyo muhuye uzugira ngo ni umusoda w'igihugu ariko siwe. Nico kibazo gatwagize, bakatwita izina rimwe twese ariko ntidukora umurimo umwe, kubera ko nabo bajanye uniform kandi n'imbunda barazijanye. None se vore mearume, abo bitare vore mearume, abantu bibisha imbunda azaza yambaye igipolisi cyangwa igisirikare. Iyo atambaye igipolisi azayambara igisirikare nijoro, wamubona ukamwita umupolisi w'igihugu kandi ari umubande. Ni ukuvuga ngo turimo groupe z'ababandi. Ayo makuru yose ndayatanga muri uyu mugoroba, nta muntu wenda kunyishuza no kunyituza. Ni ukugira ngo tuze dukura confusion mu bantu, bamenye ko ibyo nabyo bihari, mubiyoboke mubikunde ariko muzi ko bihaba. Kandi yoza hano benu ntiwobona aho wishaza abantu, ntiwohabona, wobona intebe. Ariko mwarimu yaje hano, nta soko dufite. Isoko rifite abadeserteri n'abavore mearume. Sinzi. Noneho rero hakaba n'abandi. Haba ikindi gice cy'abantu barashwe bakajorite. Se muza mubabona nk'ahantu mu bigo bimwe bya gisirikare bakabashira nk'ahantu bakajorite azaraswa. Uzirinde iteka gupfa kumukurikira. Abafite amakari cyane, hari igihe woje kumwegura ndetse ari wo mu ruhande rwanyu nawe akakurasa. Bibagaho, ibyo mbaye mvuga bibaho, kubera ko yaguye ariko agwana imbunda ye. Ese yorasa cyangwa yorasa? Nawe azarasa. Azarasa mu mutwe. Abo muzobirinde cyane. Abo uzugenda ngo ugiye kumwegura kubera impumu ufitiye akakurasa. Datanga urugero niho mubyumva neza. Icyo bita exemple typique, urugero rufatika. Umuntu ashobora kugwa, yarangiza akazaza kukuyiregaho. Kuko hari umunyeshuri twaganiriye ubushize, mu banyeshuri Inyigisho harimo abapastori benshi hafi ya bose. Kira ngo Imbarara, ishuri ry'Imbarara abanyeshuri mfite 2 gusa. Witwa Kidumu yageze hano, ni utari umupastori, n'undi mudamu, abandi bose n'abapastori. Arambwira ati nagize ikibazo mwari, umuntu aje kunyiregaho 3 kandi suwo mwikanisa nyoboye, kandi akanyiregaho icyaha kimwe, akanyereka ko ari nje afite icyizere wo w'inyangamugayo w'umufatabanga, sibyo? Uwo mudamu akaza ngo mbabarire naraguye ejo bundi naguye mu cyaha, none nuko agasubira akagaruka. Ndamubwira nti papa wirinde cyane arakurasa mu mutwe. Yes, byo ko ndabibwira abayobozi kuko ibyo tuza turaswa kenshi n'akajorite zakomerekeye hano, kandi gazarashwe ziri hano. Muzambwira ngo hazaraswa bari inyuma ze, aro bazarasiri wiwe keresa abandi, ariko ku rugamba bazarasaba imbere. Ba advance pata niko nibo baza baraswa gusa, takubatererana, ariko nukugenda n'ubwenge. Ico nkivuge neza, ejo mutazareka umuntu wasitaye akamagenda akarambarara
mukananirwa kumwegura ngo yagwanye igikoresho kurasa, uzabikora n'ubwenge, kubera ko nicyo Yesu yabwiye abigishwa. Matayo 10:16. Yesu yabwiye abigishwa ngo dore mbatumye mu isi, mbatumye ahantu habi, mu masega ryana mumeze nk'intama. Ababwira ibintu bitatu. Arababwira ngo mugire ubwenge nk'inzoka, mugire ubwenge ku rugero rwa shitani, apana ubwenge bw'abantu. Murenga ubwenge bw'abantu, mugire ubwenge nk'ubwa shitani, ni hatazobahenda. Inzoka ga ni shitani. Kubera ko ari umujanja cyane, namwe muzengehe muze mumenya kumenya njama ziwe. Nivyo yaririmbye munishi, yaravuze ngo tumegundua ila na njama zake, sikuyajua kama ndivyo yalivyo mpaka roho aliponionyesha. Shetani anavyojua kujigeuza kama malaika yule wa nuru, amejigeuza, amekuwa rangi nyingi, amejiingiza kwa siri kanisani. Watu wa Mungu wao bila kujua hata wameanza kumwabudu. Ariko aravuga ngo haleluya, tumegundua ila na njama zako, tukuabudu wewe ni nani. Hano hariho abantu n'ukuri bazamamupfukamira. Kubera iki? Kutamumenya. Kubera ko shitani si mubi kujya bazabereka ibicoro kuri televiziyo. Shetani ni murembo sana. Niwe wa mbere mu bantu beza, ni umuhungu mwiza, ni umukobwa mwiza. Kubera ko ari umuriganya, azaza ari mwiza igihe cyose kugira ngo agukubite hasi. Ariko washimwe Yesu watsinze. Iyo umuntu yamenye agasobanukirwa, uzutera intambwe. Nibyo pastor avuga ko hari umuvuga butumwa mutegereje, muzibuke n'umugabo bita Sakindi, muzomutumire. N'umwarimu uzi ibintu. Sakindi, Dr. Sakindi, il est docteur en théologie, n'umwarimu Kampala, n'umufumbira hariya. Afite ubwenge bwinshi bwo muri Yesu. Azobafasha. Turakora niriya. Ibyo mutekereza kubaza nkuko uwo yavuze, ashobora kugenda afasha abakristo. Kuko abakristo mu kanisa ba mu nzego zine. Muguma mwakirega mu vocabulaire. Timutekereza ngo se topic niye turavuga impano z'umwuka, nidushake tuzivuga umunota umwe. Ariko dusingirizanye bene ibyo bintu byo dufasha. Yesu abantu bamukurikira barimwo ibice bine. Harimo igikundi cya mbere cy'abantu baje kureba ibitangaza akora. Abo ba muri classe ya mbere yitwa mu Kinyarwanda ngo babyita ngo ngwino urebe. Baje kureba ibitangaza, nibo baryagaza rero cyo kamasubira. Nta kintu cabaye. Baje gusa kureba amajabo. Habe na hano bazabaza mu gitaramo. Baba hano mu materaniro n'aya niyinga. Baje kureba amajabo gusa. Abo ni bato, wumve ngo bato. Cyo gituma baba bakeneye gukuzwa. Hakaba ikarasa ya kabiri, ni abantu bamaze gutera intambwe, batangiye gukurikira Yesu ku buryo aho agiye nabo baza bagenda. Bari mu ishuri rya kabiri ryitwa nkurikira. Abo ngabo bagarutse mu isura ya 6 ya Yohana. Mu isura ya 5 Yesu ntimuzi ko yagaburiye abantu 5,000. Apana abantu 5,000, sorry. Yagaburiye abagabo 5,000. Ariko abayuda bagira kamere. Twarabisobanuye ejo bundi hano. Igituma abayuda batazavuga amazina y'abagore. Ariko turasa n'abayuda bacu. Habe natwe ntituzi nyine aya bakaka na bakakuruza. Harayuze. Twaravuze ejo bundi ngo abagore b'abayuda bakoze ibitangaza n'imirimo ikomeye mu isezerano rya kera, ariko ntibaruha babandika, ntibaruha baricisha. Habe no mu isezerano risha. Usibye Luka wabavuzeho kubera ko ari umunyamahanga, siko twavuze. Matayo ntiyoruhacisha izina ry'umugore n'umwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Twari tuvuze classe ya kabiri. Twavuze ko yagarukiye mu gice cya 6 cy'ubutumwa bwiza bwa Yohana. Yesu amaze kugaburira abantu 5,000. Abantu benshi bafata icyemezo cyo kumukurikira. Ngo bagere umunsi wakurikiyeho,
aravuga ngo ninje mutsima wavuye mu ijuru, kandi umuntu we uzarya uyu mutsima afite ubugingo buhoraho. Abantu bampa bacika intege, bararakara, baratongana, barashamba, umugutano urasambuka, baragenda. Habe n'abarya 70, ntiwumva ko bari baramukurikiye 70 ga barabigishwa, 12 nibo bari intumwa, na 70 iragenda. Wumve bene ibyo bintu barivumbura nabo bamuva, kugeza ubwo na 12 bagize tendance zo kugenda. Araruhabaza Petero ngo se namwe murantaye, sigare muri kicera gate nje kubera ijambo rito gusa narimvuze, je wari wabwiye amakuru y'umutsima wavuye mu ijuru. Bwana Yesu asifiwe. Petero avuga ijambo, aravuga ngo twokuvaho tukaja kurinde. Musome umurongo wa 53 muri kiriya gice, ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo. Ni ukuvuga ngo bageze mu isomo rya gatatu ryo kugumana na Yesu. Gumana naje, kugumana na Yesu. Nibo Yesu yavuze ngo njyewe ndi umuzabibu, namwe mukaba amashami. Haleluya. Ishami ryose riguma muri iki rizera imbuto, kubera ko rishoya imizi muri Kristo. Isomo rya nyuma ariyo karase ya iheka ni guma muri nje. Hari abakristo bamaze gufata engagement yo kuguma muri Kristo. Iyo muri mu Kristo nawe akaba muri wowe, niho bivuga muri buriya butumwa bwa Yohana ngo ico musaba cyose muzagihabwa. Pastor yigeze kukivugaho, yavuze ngo ntateka tuzocirwa, ntaryo twenda, kuko abari muri Kristo Yesu baba baramaze kuba ibyaremwe, bamaze kuvanga umutungo na Kristo. Nta gusubira kwibaza, nta kuvuga ngo kwishanse, tuzoja mu ijuru kwishanse. Tuzoja mu ijuru kubera ko turaba kandida bijuru. Vuruare upa tuzoja mu ijuru. Byararangiye, twamaze kuvanga ibyacu na Kristo, titwoba tukivanguye. Uzofata isukari wishire mu mazi n'amayani, sizoza biti cyayi, numara ubitandukanye cyahiye. Ese wowe ugikuyemo amazi ugashira mu gakombe, isukari ukwayo, amayani yoba kikwemengo aje ukwayo. Uko niko tumeze muri Kristo Yesu. Umuntu ntaba gifite natire ya kamere ye, uba wamaze kuvanga natire yawe ni ya Kristo, bikavangirwa hamwe, nibo bitwa abakristo. Bwana Yesu asifiwe. Abo ganti baba bakiri ba desertere n'abademobe nabo twavugaga hari. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe cyane. Twari tuvuze impano. Paulo yaravuze ngo umwuka zitandukanye, bamwe bazabahabwa impano y'ubwenge n'uwo mwuka, abandi bagahabwa iyo kumenya n'uwo mwuka, abandi bagahabwa iyo guhishurirwa n'uwo mwuka. Siko twasomye. Abandi bagahabwa iyo kuvuga indimi, kujyaga kuvuga ku ndimi ni impano. Hari n'abantu baza batashaka kubitindaho, ngo se kuriye ngo kuvuga kuri ruga nabyo, muze musoma ibyanditswe, pana gupfa kuvuga amakuru yo kugatorera. Kuvuga kundi minu ni impano umwuka azatanga. Gusobanura izo ndimi ni impano y'umwuka. Kugenzura imyuka n'ubuhanuzi ukabiyungurura nayo ni impano. Bwana Yesu asifiwe. Sindi buvuge ngo impano ni birebire. Gusa iyo umuntu akijijwe, ninka kurya ko umuntu akoze ubukwe. Iyo umuntu yakoze ubukwe baza bamuha za kado, ko ndabonaga niposho ko bari ko bagira. Ese bamuhaye za kado? Mugiye kumuha za kado, mwamufungiye izo ashaka cyangwa mwafunze izo mushaka? Kuko nanje barayimfungiye. Yego. Siko mwasomye ku murongo wa nyuma ngo umwuka azatanga impano uko iwe ashaka. Abe nanje barayimfungiye ngo fungure nsanga nyine harimo icyo bafunze, tutaraganyega. Ngo kuko umwuka azafunga iyo umuntu yakijijwe. Bwana asifiwe. Imana data, muzi ko Imana yatanze impano imwe gusa, yatanze kado imwe, ni Kristo. Kuri ya Kristo ni kado ku bantu. Ni kado. Kristo ngo aje kugenda abona abantu bafite ubukene. Muzasome Yohana 13:14 kugeza kuri 17. Yaravuze ngo ni byiza ko ngenda, ningumi
hari indi gifuti mutobona. Kado ya mbere mwarayihawe kuko Imana yakunze abari mu isi yatanze umwana kugira ngo umuntu wese wizera uwo abone ubugingo. Ariko hari indi kado mutobona nk'irino. Arababwira ngo ibyiza nuko no bakurwamo. Haleluya. Aravuga ngo nimara kugenda data azobohereza undi muntu umufasha. Ari wo Mwuka Wera. Uwo nguwo azoza ashogetsemo gifuti zose. Kuko ngo niwe uzoza utanga akaza bamwe abagira abarimu abandi akabibutsa abandi akabyigisha abandi byose. Hanyuma nanimvuze rero muri ubwo bukwiye bimeze gutyo, iyo umuntu akijijwe Umwuka Wera niwe ushinzwe amakado. Niko kazaza akora. Niwe uzugenda upokeza abantu za kado hakurikijwe uko bo bashakiriye. Apana uko wowe ushaka. Atukuzwe. Haleluya. Tazatanga uko wowe ushaka. Aza guha uko we ashaka. Aka kantu ndagacaho umurongo kandi ntako ndangirizaho kuko dufite byinshi byo kuvuga. Haleluya. Mu Efeso 4:11 yatanze zitanu. Ministeri zitanu yazivuze umushumba. Yatanze zitanu. Abambere ni intumwa ze. Abo bashinzwe iki? Ndamange nazisobanura mpaye niruka. Bashinzwe kuvuga ubutumwa bakavuna bakazana abantu bamara kwashita hano bakabagira ikanisa, bamara kubagira ikanisa bakamasengera revera ngo pa bagacaho bakafungura irindi bagafungura irindi bashaka bazogende bagere ku mpera y'isi. Bari muri mission ya yindi twavuze yo muri 28:19 muri Matayo. Iyo niyo mpano niyo ministere ya mbere. Iya kabiri ni y'abahanuzi. Abahanuzi narabivuze ubushize bahamagariwe gufasha itorero. No mu isezerano rya kera abatatu nibo bari bakomeye: umuhanuzi, umwami n'umutambyi. Umwami yagaza yakira ibibazo by'igihugu no kubikemura. Umutambyi agafata ibyifuzo by'abaturage akabibwira Imana. Imana ntizisubiza, ntiyagaze isubiza umutambyi. Oyaye. Izituma umuhanuzi akaba ari uje kubwira abaturage amakuru yo mu ijuru. Umuhanuzi azazana amabanga yo mu ijuru akayabwira abanyagihugu. Ko murumva amakuru? Abo rero Imana yarabahamagaye ngo baze baduha amayerekezo. Ariko sabo ntibaza baba abapastori, ntibaza baba biriya bindi. Keretse Imana ikakongera ministeri, ibyo biremewe. Umuntu yohabwa nyinshi. Iyi Imana ibona ufite capacity yo kuzijera yo guha nyinshi. Ufite capacity, ubushobozi bwo kumanaginga izo ministeri. Ministeri ya gatatu niyo abavuga butumwa. Umuntu yovuga butumwa gusa kugeza yesaje. Nta kuvuga ngo ni muto cyangwa ni mukuru ngo yarapanze cyangwa ngo baramumanuye. Nta gupanda nta kumanuka mu bya Kristo. Ziraresha gusa. Ziri kuri extended impano gutya ku murongo. Nta mukuru ku wundi. Ninde mukuru muri abo tuvuze? Abakane n'abashumba. Abashumba yabahaye kurera izi ntama. Akazi kabo muzosome Yohana 10:10. Yohana 10:10. Musome no muri Ezekiyeli harabarangira muri Ezekiyeli. Njyewe ndi umwungeri mwiza. Umwungeri mwiza azamenya iki? Intama ziwe. Azamenya izarwaye uburenge, nizavunitse, nizashangaye, nizakomeretse, nizatundagiye. Akaza zitumburura. Umwungeri mwiza azazana n'udukoko twanyagaga dushira mu gashambagara. Tumburuka mwana w'inkoko. Ese mwageza muririmba bene utwo tuntu? Kujya twarabungeri bese. Umwungeri mwiza nuko azagi. Abayumbe bavuga baturiya mu Kristo iyo bazomuta hanze yoka. Yo pastor ati nyabura ni muzana nayo dushire mu ikoti dutumburure. Azoruha nawe. Azoruha tu uwatundagiye. Nako kazi kaba pastor. Akaja mu biro akabakora counseling akagira gute akaja no mu mago yanyu nawe kwaba yaragowe nyine nuko. Kandi ibyo biravuga muri Petero ngo umutahiza mukuru naza azabagororera. Ministere ya nyuma n'abarimu. Kaka kazi dukora ko kwigisha abandi tuzatwigisha abana bose. Tuzatwigisha aba tukigisha aba tukigisha aba tukigisha aba tukigisha abadamu tukigisha urubyiruko. No kuvuga ngo nimba ngeze hano ngasanga mufite topic y'abagore no kwigisha abagore gusa kugeza ntaje. Nta kibazo. Turuza abakecuru n'abasaza muno bo ntaba hari nsanze
babarirwa ku mashi Revera Yotamu niwe musaza ubukoti hani wanyuga niwe bene uyu nguyu ariko twiriya dufite abasaza benshi ndi mu gufata igihe cyo kubahugura kugira ngo turebe ko twabasindagiza aho bageze bazosaze neza. Abakecuru gusa bafite inshingano imwe Pawulo yabwiye Tito baze bigisha abagore bato nako kazi basigaranye no kurera abuzukuru, ariko kurera abuzukuru ntibiri mu nshingano. Muze mubarera cyangwe mureke umuntu iyo yabyaye agaca fini baguhembe niba bishaka cyangwa ubihorere wamuja mukawe kazuje muri campus nta bintu ngo yenga murabona ngo ntazahuzana bakazana murahuzana bakazana gute ngo ntakunda abuzukuru wakunda abuzukuru gute n'ubushake bwawe ushatse ngo barere utabareze nta muntu uzobazwa ko yatareza abuzukuru. Muze mukura ibintu biba mu bantu by'amafuti iwacu ndabibabwiye imbarara umuntu umusore azashitsa aje mu yiwe nzu hariya aguma agende n'umugore wiwe nyina agume hariya umuzanira akana cyangwa kwihorera kuko nta muntu ufite inshingano zo kurera umuzukuru tawe nanje ndabafite babiri shatse zobarera cyangwa mbareke banyina barere nibatabarera kazi yabo nta mani zobimbaza nta kanisa rizobimbaza. Iyo siyo kazi y'abakecuru. Abakecuru akazi bagira Bwana asifiwe. Ese turacyari kumwe nari manutse iri hepfo mu bakecuru n'ukwigisha abakazana abagore bato bose n'abakazana banyu kubaha abagabo babo no gukora imirimo myiza inshingano z'ingo zabo. Ico nico muzobazwa nimutabikora ngo abakobwa b'ubuse ngo haruki bacisha mwuka uzovuge nibashaka bagutera amabuye ariko utanga amayerekezo numara wigendere. Icyakabiri ndi mukubabwira ngo mwige kumenyera ibyo mubonesha amaso mutamenyereye kuko biri ahangaha birenze ikizazi cyanyu umusembereye mu kindi kizazi. Ese mbivuze neza mu kinyamurenge turuzi murasembereye. Iki gihe turimo ni icabangaba nibo bari mu kuririmba kugeza dutashe hari indirimbo babahaye bayibahe murasembereye iwabo. Noneho y'abandi bashaka kubikora neza twe kubera dufite benshi mu ikanisa twabahaye umwanya wabo bakaza baririmba indirimbo kuko Mose yamanitse inzoka ku giti abarembejwe bakayireba muri rukaka. Bwana asifiwe sana. Bagahabwa uwo mwanya naho ibyo barebesha amaso narababwiye ngo baze babimenyera nka kurya inkizimenyera agahu cyangwa inyana bayitsindiriye kujya ibizi ko atari yayo ariko igapfa kwemera uburiganya bw'abantu bayiriganyije kugira ngo ibahe amata kujya tuza tuyiriganya cyane. Inki igapfusha inyana ukayishyiraho agahu ukakambika ikimasa cy'iyindi uyikoreye uburiganya buteye ubwoba ariko kugeza ibimenya yamara ikabyirengagiza kugira ngo ibahe amata. Ibi bintu muri mukubona iyi myambarire iyi myisokore ibi bintu byose hano kugira ngo isokozo ndizikiyaba abahungu zaracakoze usokozo mu mutwe timukaze muvunika muze mubimenyera nkaho ariko ntimubimenyere kubera kubikunda mubimenyere gusa habe natwe kuri yandi tubikunda ariko turabimenyereye turabimenye twobirukana se mu kizazi se kandi ntitwobasubiza imirimbi wacu ni mugahwera ntibaba bagisubiyeyo ngo baze bamanuka ya misozi ya Bwarara baje guhinga muri ganje tawo kiramaga ngo asubire kugira kubarekera aho bari kuko nitwe twabazanye mureke bameru nitwe twabakuye aba bose bari mu kwirirwa bigira gute nitwe twabakonkoboye hano mwari muhazi none bari mu kudutera imigere ngo turabaturage ntituze umujyi nimwe mwarizanye mwebwe kandi ukuturana wuzu usarire singuyu Revera Yotamu 94 mu kwezi kw'icumi nari Kigali hashize imyaka 27 none uko sinkaho ngize iminsi no hariko zotuma se mutanyita umuturage ariko ntaco bitwaye turamenyereye gusa ntitunyuzwe ariko tumenyere kubera iki ibyo si ibyo turangaza dufite mission yo guhindura abantu babiba amafuti ngo tubazane kuri Kristo ntako kazi dufite. Navuze ibintu bingaho bushize Yesu yasize ibintu bitatu ko ndagenda nkora ku mavokabire aguma kudufasha. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yasize imihango ibiri imigenzo imihango ibiri yasize umubatizo asiga igaburo ryera ibyo birarangiye.
icya gatatu yasize amategeko abiri akubiyemo arya 10 mutavuga ngo 10 barayajimije uzo warasomye silabise nkeya 10 ntibayajimije yafasha abiri kuko n'ubundi yari abiri amategeko na abiri ni ijya mbere kugeza ku rya kane ugahera ku rya kane ukamanura niyo y'abaturage ari yandi n'ay'Imana ayakubira muri iki kivuga ngo ukunda Imana ukunde na mugenzi wawe asiga inshingano imwe gusa mugende hose ku isi muje guhindura abantu bari babi mubagire beza baba bigishwa ntako kazi dufite noneho impamvu nari mzivuze ibyo ku bakecuru n'abasaza twebwe dufite umurimo ukomeye wo guhindura aba basore n'urubyiruko n'abirirwa bakanje bya bihuru n'abamabiriya ntitwobahutaza mu gihe dufite misiyo yo kubahindura ntiwohindura umuntu wanga uzubanza ukamukunda ukamushakaho ubushuti kugeza ubwo uzomufatisha ukamuzana nako kazi dufite nicyo gituma narimbwiye abakecuru ngo muze mubigenza abakobwa uruhe umubwire icyo ushaka kumubwira numara utahe mu wawe uryame mutuze ariko umubwire ngo biranditse dore mama nukubaza bagira dore nukubaza dore uko urugo ruza gubakwa sinababwiye ejo bundi mu myuka iri Nairobi no divorce gurimo Nairobi niho umuntu azashingirwa agasubira akagaruka gushingirwa abantu bagituye hano ubona umwuka iyo nayo timukabifatira umwanya munini timwo bihindura hariho le systeme mondaine z'isi zubatse ku buryo zitohindurwa n'igisirimba igisirimba icyo kiza kikora no kwirukana amapepo kuko turwanaga n'imyuka y'ahantu ho mu ijuru siri mu Efeso gice cya 6 murongo w'10 iyo niza rikono n'ibi byose dukora ariko abatware bategeka isi y'umwijima iki gisirimba ntikiza kibashaganya keretse yandi masengesho yandi ya special ku bagabo bamaze gukura bafite maturité spirituelle ariko bene aba bakiri muri za wamusho timwohindura system ka system ya Kongo abantu benshi ejo barambajije ahantu nariko nigisha ngo ese ko byanditse ngo ubuyobozi bwose buzavuva ku Mana ngo none kuri ya gisegete ntiyavuye ku Mana ntoyaye yavuye ku Mana atese none yavuye muri systeme y'isi yavuye iriya muri systeme y'isi ya Satani yubatse kugira ngo Kongo yangirike gusa ntabwo ari Imana yamuduhaye reka mbaho urugero muri Bibiliya Sauli ntiyigeze ava ku Mana ilikuwa mapenzi ya watu Daudi ava ku Mana ese cyo kirumvikanye tugasubire gutekereza ngo kisegeti wacu yavuye ku oya n'uwacu gusa turavukana muri Kongo ariko ubuyobozi buvuye ku Mana paske Imana ndiyo abantu umuntu w'ikiroroge Imana ni serie ifite ubwenge ntabwo ari byo birasaba abagabo bazasenga kugezaho Imana izahindurira system apana gusengera ngo intambara ngo ubwicaye muzamusengera le fruit mugasengera imbuto ntimukura imizi birasaba ko twimba system ya Kongo tukayishikurana n'imizi twayirandura abagabo neza bubaha Imana Bwana asifiwe apana abangaba batoya bari muri wa mushoya murazi systeme y'isi kwiza Imana kikagera habe no mu mafamiye yanyu genda shima Imana uyu munsi mvuga 2010 natahuye ko imiryango myinshi y'abanyamurenge ariko ndasa noneho n'uwabyeretswe natahuye ko imiryango myinshi y'abanyamurenge iyobowe mu buryo butari bwiza butavuye ku Mana noneho sinzi ko byagize gutya dukora inama ya famiye yacu ntoya yo kwa sogokuruza bantora kuba president wo mwaka 2010 nayoboye imyaka 10 ngo ndekure namasingiza undi munyamasengesho ukomeye umuvuga butumwa mwiza kundusha muhumure yari hano ejo bundi ari mu Buholande ngo arekure dusingiriza rutungisha yabaye hano muri sinzi torero umuyumbe mwiza yego famiye yacu ntizebugwa n'umuntu udakijijwe tibirimo umuntu kuza ko ari inama y'umuryango utazi basha muze mumenye ubwenge turi mu isi tugomba kumenya neza
umuryango iyo wubatse gutyo habe n'inkuba zokubita gute. Tugira umunsi wo gusengera umuryango n'ukwezi n'itariki. Abari mu Buholande tugatangatanga, abari mu Buholande bagasenga, Canada bagasenga, Australia, dufite abantu ku isi hose kuko namwe mwafite, tugasenga twese. None kurumva bitokunda byobuzwa niki? Nta muntu udakijweho kutuyobora, sibyo? Kuko hari systeme zizazubakwa kuzigobotoraho, bizabafata ibizaza. Ngo nibo bafite ijambo, ngo niwe ufite ifaranga. Ikigali siko byari bimeze mu myaka ishize. Udafite ifaranga uyobora famille. Ninje wabonye bantora ndi umushomeri, mfite akazi mpembwa ifaranga nke, pastor yo tamutwari kumwe. Mpembwa amafaranga yo mwikanisa nkaya ngaya muzamutanga, mwebwe so wanyahembwa ahembwa menshi, none sinkayo nyine. Nawe none ni nkayo cyangwa atanayagejeje. Titwaje guhembwa ibyo byo ndi mubitindeho. Twaherewe ubuntu ngo dutangire ubuntu. Nuko haleluya. Narimba singirije ko nako mujye mumenya ko tugomba guhindura systeme za satani zubatswe mwisi. Tuzi ko ijuru riza rivuga ngo tugende guki, sikavuga ngo tugende guki. Birizi ivuga ngo abagabo bagire gute bakunde. Ese ni kwizivuga kubera ikizivuga icyo kintu. Narahumiwe na Bibiliya izi ko abagabo badakunda. Ntushake mwemere cyangwa muhakane, izi ko abagabo ntitugira umutima wo gukunda abagore bacu. Icyo bivuga ni kintu tugira umutima wo gukunda umugore umwe. Amaze biriya gikamuduhambirira kubera ko izi ko byatunaniye. Bwana Yesu asifiwe. Bibiliya yanditswe n'impumeko y'Imana izishaka ngo ikore uko ishaka bandi uko dushaka. Titugira umutima wo gukunda umugore umwe pi keretse gusa Bibiliya izi mudukundisha gusa. Pawulo ari handa ariko yaradukoze baje. Nta kindi yavuze, mukunde gusa kubera ko izi ko byatunaniye. Niyo obligation dufite kuzogeza Yesu agarutse. Kandi nutabishobora ubibazwe. Ese uko ndidufatiwe nko kwijosi. Yes. Iyo umuntu yavuye mu bubata bwa Satani azaba imbata ya Kristo. Nta mudendezo ngo muri Kristo muri mukubyorosha mu byorohereza ubusa ntibizoro. Muri Kristo nta liberté, nta libertinage. Nta mudendezo n'uburetwa n'ububata turorohewe se. Aya abagore kababwira ikintu kimwe kivuga gute harya nimwe muheruka gushingirwa. Mukinyamurenge nukubaha kuganduka ntibigize nukubaha umugabo muri byose. Nuko ari byo byabananiye kugeza ubu kuriya byarabananiye. Gusa nicyo cyabananiye mwisi kubaha umugabo. Ai muzamumva basaza bavuga bati muzamwicara n'abasaza. Umusaza azavuga ngo umugore aza guhirihimba ukarinda ugeze imyaka 100 azashaka ngo kudomine gusa. Mukama muhora muri nukuvuga ninko gukirana ukazumubyukana agasubira akagu. Uyu munsi bigakunda ejo mu gitondo bika abantu baza bigisha iby'indoa. Je sindi umwarimu w'ibyo kwigisha amakouple cyane, ariko nta muntu n'umwe uravuga ngo bafite doctora mu bintu ngo byo kubana ngo byo kubaka urugo. Zizazinanirana ukiga theology rukakunanira, ukayimara rukakunanira, ugasenga rukagukubita hasi. Nuko mu gitondo ubugaca byakunze nimugoroba rukakuzukana hasi. Kubera icyo rero amaze Bibiliya ikababasha. Mububahe muri byose. Nta gusubiraga ari ndi nyuguti yanditse aho munsi ntayo, hariho akadomo ngo pa. Atukuzwe Yesu. Ijuru rizari yaryo bitandukanye nuko isi ivuga. None muri mukwicara mugatega amatwi isi kama ivuga ngo yaye ngo habeho jenda ngo tubenga nkabagira guri. Nisi bihaye ivuga si Bibiliya. Isi ngo habeho umunsi ngo wabari n'abategarugori. Ese bogira umunsi umwe muri 365. Iyindi ni yabande. Ese indi minsi ni yacu. Kandi bakawujaho nico cantangaje. Bakawujaho. Ese baba bagiye ngo bagiye ngo ku munsi wabo indi minsi. Ako isi zihenda abantu n'ukuri mukemera mugashorera abagabo ngo mugiye ku munsi wanyu. Uwuhe munsi mugira noneho no gutangara.
Bwana Yesu asifiwe sana. Tubana akanya gato hanyuma tuze nuko ni ibintu byo muri Kristo Yesu. Paulo nuko yageze atara bawutukuga bagahunyiza bakaroba kamatibuka bagahwera. Sasa itorero ryo mu gihe cy'intumwa ryo bita Eglise primitive tihabagamo indirimbo nyinshi n'ibindi bintu byinshi, hagaza baganira gusa. Ko Paulo yageze Filipi kwa bari asanga bari mu materaniro, baravuga se ntitwoha umushitsi umwe nango agira nk'icyo avuga ntituzi iyo bavuye, ariko wenda yoshaka akavugana mpuruya. Paulo afata parole yavuze amakuru gutya ya Yesu. Lidiya yamafatwa, Lidiya w'Ifilipi niwe mukuru Ifilipi. Lidiya muzomwandike ari muzakozwe n'igice 16, niwe watumye itorero riba muri Filipi, arafatwa. Paulo yamaganira, Lidiya yamamujaniwe, bamatura bahagira iminsi myinshi muri Ifilipi. Bwana Yesu asifiwe. Nari mvuze ko mu itorero rya mbere bagiraga umwanya munini wo kumva amakuru ya Yesu. Muze mureka dutarama iminsi imwe tubyine tumara amasaha menshi, indi minsi tubwirana amakuru y'ijuru tuyatindemo. Twari tuvuze ngo nuko izitanga impano uko ishaka. Impano ni igikoresho cy'ubuntu Imana iziguha kugira ngo gifashe abandi gusa. Ntabwo gifite ku nyungu zawe, ni ku nyungu za rubanda benshi. Nimba warahawe kuririmba mu mfite tugusoma muri za ministere, habe niziga twasomye nti kurimo uzi gituma kutarimwe. Kuririmba si impano y'umwuka, ndazaga kubisobanura neza mutababara. Kuririmba impano zibamwo kubiri, hariho talent, impano karemana abantu bavukana. Kuririmba rero kuba mu mpano umuntu avukana, yakizwa agakizana nayo. Yanebwa akazaririmba nkaba Kofi, nkaba Defao, nkaba Papa Wemba, nkaba Kamiliyoni bene ibyo bintu. Ese kure barakedube bageza buzuzwa oya ye nukuri nk'indirimbo ziwabo gusa. Ariko iyo ukijijwe izizaga hano igafasha aba bantu bose. Nico gituma hari abatayishizemo mu bitari ibyanje, kandi sinanjeje nyine nijama hayiri iwacu yose ta muntu zutera indirimbo tawe n'abashiki bacu n'abakobwa ntawe uratera indirimbo. Singuyu pastor uzomubaze ko ayo makuru niwe tumaranye igihe imyaka myinshi, ntawe uzutera indirimbo kugira gute. Twe tuza dukora ibindi abandi nabo bagakora ibindi. Ivyo nibyo abantu bahawe. Nico nari nsorejeho ngo umwuka yatanze impano akurikije uko ashaka. Iyo yaguhaye unyugwe nayo kandi uyikoreshe. Tufata impano wahawe n'umwuka ngo uyishire munsi y'urutara itonde ingesi. Niba ari umupangano wo gutema ntabwo ari uwo kubika. Uwahawe kuririmba azaririmba gusa. Nyuma yico uzamusubira mu ntebe wicara. Ngo nawe ne mu ijambo ryo kugira gute. Ryo kugira gute banyakubaha ba bishop. Bamuha ijambo ryo kugira gute ni umuririmbyi. Ngo nawe avuge ngo kwanza ngo bagire timu iyi ngari sohotse ngo bazotorera unaka nawe ngo abwirize gute. Si ibyiwe s'il vous plaît mureke kwikikanisa. Si ibyiwe ntakabwirize Yesu azorinda azatabwirije. Niba uri umudiyakoni ako kazi karahagije mu myaka yose uzoba. Hano hari data wacu uzoje kuganira nawe papa pastor. Yego uwo kera numwe. Hano hari data wacu ise wa bienvenue wakoze ubuko. N'umushemansi ndibo ba diakoni igakangara. Batuvuka n'umushemansi kugeza none n'umushemansi. Yavuye ruguru bunyine aje kubukwe ari umushemansi. Tumaze imyaka 40 hafi n'itanu twavutse ari umushemansi. Yes. Mushaza zapanda umudiakoni ngo yene ukuri ngo baramujyamiye ngo agize iminsi muri ya kanisa ngo nuko atari jya bamuryamiye. Uzo umudiakoni kugeza Yesu akujanye mu ijuru. Icyo kirahagije. Ministere ntiziza zigwanirwa. Ngo nuko atari muri bene wabo nicyo gituma ngo yeheze kubwarimu. None nzobuvonje kuki. Ngo barashakaga ngo mbe rivera. Mu myaka ishize baranyinginze gahariya. Natanga itorero imbarara. Turizi papa. Natanga itorero ry'abantu bane ubu turi abantu amagana. Waje kuduha paroisse
bati ni wowe ga mwanjirishi witore ndabaga ntoye ndaje gushaka umupasiteri na Kiva aze kuyobora hano turi kumwe kanyamasomo revera wanje kugeza none simba revera sinoba revera ubungu nimba nzomuba nzobihabwa ico genzongererwa iyo mpano kubera capacity man mbona ariko none sindi revera kanisa ryari maze nko kugira ngo nawe ugiye kuzoza ubona nki mama mifuko we mwitonde nawe ga nguze ushira warugeze iki wewe abakirisitu bane mukagura ikibanza kikanisa none bakaba bari basigaye icyacu minu kuri mukinjiza miliyoni izi none urarekuye ukuramutanga ikashe niko abanyamurenge bazavuga ngo wamye utanga ikashe wo na bado twayatanga amakashe ivyo sivyo twahamagariwe niba nzigisha Yesu ampamagare nampa n'ikindi nzagiko ariko ari bukimpaye apana abantu tamanama y'abanyabyinshi ngo majorite kuko twogiraga majorite nogira kanisa rinini imbarara dufite imiryango gusigiye kugera nk'ijana amafamiye ubwo arimo abantu nk'ibihumbi bitari bike nakayore nahango barahari benshi uwo kubita ingoma bo mwitaba ariko iryo kanisa woriroza tibikunda keretse bakaba nabo barahamagawe ntaco bitwaye abantu ko bokora n'abavukana Imana yahamagaye Mose yahamagara Aroni na Miriam basangiye nyina umwe na se umwe isese ya Muramuba na mwana nyina Yokabeti sico cyatumye bene kora bagumuka kora kamavuga ngo nje bene ibintu sinobyumva ngo bene nyiranaka Imana iramubwira to nta kibazo ngwino hano mu gitondo muze ku meeting hano yasamurisi iravuga ngo nza nkora uko nshaka nza ngaba uko nshaka kurashaka ngo no mwanyu naho bijemo tibizokunda nyina wa bene Zebedayo yavuze gute mukuru wa Mariya bavukana mu ndimwe witwa Salome ni umugore wa Zebedayo niwe nyina wa Yohana uriya w'intumwa na Yakobo yaraje abwira Yesu ngo wa mwana wa murumuna wanje we nabonye ko mwafashe igihugu none ga nugera ku ngoma neza umaze kwicara muri Palais Royal hariya ku bwami bwa Dawidi wicaye ku ngoma umuhungu wanje umwe azicara undaje hano niba hari ministere zibiri zikomeye wende ya affaires étrangères ni ya na ministre w'intebe umwe Yohana za ministre w'intebe Yakobo be ministre w'ububanyi n'amahanga Yesu arambwira ngo mukecu Salome we umenye icyo usabye aba bahungu bawe sawa aramubaza ngo se bazoshobora kunywera ku gikombe zonywera ati gikombe bazogotomera no kukinywera hose igikombe ngo sawa ubwo ugize icyo cyifuzo sawa tugende rugikubita Yesu amaze gupfa hafuye Stefano siko muza musoma mu byakozwe n'intumwa umuntu wa kabiri wapfuye mu byakozwe n'intumwa 12 ni Yakobo mwene Zebedayo bama bamuca umutwe kera nyina ntatangiye kubona amatokeyo abakinywereyeho hagarara Yohana ntibarakamuta muri birya byose muza musoma akanwa kazagakora ibintu bikomeye nyina wagiye guprovoka ivyo bintu kwa Yesu muzibazo bahuye bene Salome nibo bantu bahuye n'ibibazo bikomeye Yohana niyo muntu wahuye n'ingorane kurusha abandi bose kuko we yamaze imyaka myinshi ku bandi narimvuze iki icyo wahawe uje ukora icyo umucuranzi papa niba uri umucuranzi uzucuranga gusa nigeze numva nimba rino amakuru y'umucuranzi ngo bamutenze ngo bagize umucuranzi ntiyotengo keretse yaguye mucaha ariko ndibo mutenga ngo yavuze kuko umucuranzi ntazavuga agomba gucuranga gusa yagaye umushahara kamasohoka akaja handi hari faranga nyinshi biremewe kwaraga ngo nicaha kuja gushaka ifaranga hoyaye hiriya simpano y'umwuka we nakaryo data yamuhaye hinya nuga ifaranga hano uzoje murindi kanisa rimwe ifaranga nyinshi ariko tukavuge tukabumbura kanwa ngo umucuranzi baravuze ngo nawe ngo yagize ikintu yavuze mu kanisa ndababujije abaririmbyi muze muririmba gusa abacuranzi bacurange abaza babyine mubyine gusa ese bitwaye iki abakoropa uzokorope Kristo agaruke abadiyakoni uzaba umudiyakoni Kristo aguhamagara uri umudiyakoni kuko nyuma y'ibi byose dukorera ahantu dutegereje ingororano ku Mana kandi izagororera umuntu wese ibihwanye n'ibyo yakoze akiri mu mubiri muri Matayo haravuga ngo arazinduka asigahaye abantu itaranto agarutse aza kubarana nabo uko bazikoresheje
umwe yasigaye 5 asanga yungutse izindi 5 z'ibicumi, aramubwira ngo uri umugaragu mwiza ngwe n'uruhuka. Uwa kabiri asanga yagize 8 yaramusigiye 4, aramubwira ngo mugaragu mwiza injira mu bwami bwa sobuja. Uwa gatatu asanga yarayihambye arayimbira yishira mu bishashara zingazinga, aramubwira ngo uri umugaragu mubi, bagufate baguhambira amaguru n'amaboko bakujugunye hanze. Aho ni uzohekenyera amenyo iteka ryose. Umuntu wese ukoresha impano yiwe nabi azobibazwa. Naho nsoreje. Niba weretse vuga ko weretswe. Twaganira ubushize na pasiteri Joseph, tumarana amasaha menshi tuvuga amakuru ya Yesu, tubwirane changamoto z'imihamagaro n'ibibazo byinshi. Abankumbwira umuntu umwe bataramanye yitwaje ihembe gikimasa cyapfuiriye iriya Nyabugogo arijana iriya Inyanza ngo agiye gushamburiye. Yeme mwabantu muzi ko tuzobazwa uko twakoresheje impano zacu. Niba ushamburiye bwana nta rubanza, ariko reka amagambo wowe ukora ico conyine mu marutahe. Ariko ngurabona ngo banyogose banyirasenga iki, reka ayo makuru yuyareke, kora akazi kawe. Ese ntawokorera Imana adateranyije abantu ba ngoko barakuroga. Wewe ndi warubizi ko bazaba kuroga? Ese ko hari gisha kirimo ntibaza baturoga iminsi yose? Hapana, rimwe si kabiri si kane si gatanu si 10. Ariko ibyo si ibintu byo kuvuga, nta mwanya tubifitiwe. Umwanya dufite gusa no gukora icyo Imana yaduhamagariye. Umuntu wese yisengera asaba Imana imushoboze. Muri imvya yaravuze ngo siwezi mimi peke yangu kushinda mambo ya shetani, lakini naomba Mungu awashe moto. Muhaguruke dusenge. Nibaho mugisha ko mutinze hano mugicanira ngo mwumve amakuru y'Imana sayanje, kuko nta makuru mfite no babwira. Tayo taco nzi, ntaco shoboye, ntabyo. Hari nabaza ngo bihaya cyane ngo ibongo bagize gutya. Je ntako nagize, Imana yampamagaye ntaco nciye inkuriri iwacu. Ako umuhungu wo kugipepa imirimba iri nihisi hari nko kumwisho wisi mu rugano bena abantu. Imana irahagukuye no mugahwera mu manga mu nda za matemba akikiriye fo kaho ngaho. Imana wo kwiratiki twe dukorera Imana gusa nk'abantu bagize umugisha, ariko ntaco kwirata dufite, kubera urukundo rwinshi n'urukumbuzi njanye ideni ryanyu bikomeye. Paulo yaravuze ngo nta wundi mwenda mfite. Uzi ideni njanye? Hari umuntu hano nasabye ifaranga ntanawe neza kuzisaba, kuko simwe mwantumiye ngo nza nazanye itike yanje nizo nsubizayo ntawe nzoyibaza. Ariko ideni njanye nijye urukundo gusa, kubera kubamenya no kubana namwe mu gitaramo. Naba Paulo yageza yibuka, ese ni Serende wabivuze, yibuka amarira gutya ya Timoteyo mu gitaramo, ibyishimo bikamwuzura. Zanibuka ibitaramo twataramye igihe kimwe ba Pastor Joseph bigeze kuzibujumbura, tukaza tunanirwa gutandukana. Hari abo twigeze guherekeza ngo tugere muri gare y'Ibujumbura ahantu bita mu Kamenge, hari saa 6 z'amanywa, turarira muri gare, abantu barakubana, turarira turicara hasi, abantu babagabo turarira turaroha twicara hasi muri gare, kubera imbaraga zigitaramo no kubana nabera. Nico niryo deni njanye ryo kubakumbura. Nimba kumbura nzoza mutantumiye, sintegereje ngo muzontumire ngo mwandike kugwandiko rwo kugira gute. Nzovugana na Pastor Joseph mubwire ngo ndaje. Asante. Nivyo Sezeri wacu ni maranze dutarame, igitaramo nikirangira ntahe. Data ndagushimiye kubwaba bantu wagiriye neza, bagize umugisha ukomeye no kugabana ibiruti by'abandi benshi, kuko hari abantu benshi